Arsa memang beda. Oh yang studio ini bos, senggol dong. Asik DJ. Lagu ini spesial untuk kamu. Iya, kamu. Zeki. DJ. Digoyang.
Geser dikit, geser situ, geser. Ah, geser. Sekali lagi kami informasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai motor di parkiran, mohon segera diambil karena panitia parkir akan pulang. Sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai motor di parkiran, mohon segera diambil karena panitia nak balik. Tarik, ha. Yuk Marbiha naik. Sekali lagi kami beritahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai motor, mohon segera diambil karena panitia parkir nak balik. Sawer DJ, sawer. About rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talking much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Like what you know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talking much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep.
Bergerak kembali tentunya bersama Arsa Musik. Tak lepas ditemani bersama DJ-nya handal kami, Devi Amoy. Tanjung Lebok, Tanjung Rajo, yang nak mabuk, ayo Rejo. Menjalin cinta seiranya pelangi, atas sayap namun ku gagahi jua, demi janji-janjiku padamu sayang. Menuduri dan api aku temui, demi kesucian cinta yang pertama, telah ku alami segalanya. Sewaktu bersamanya dalam cinta, sayangnya impian tak seindah kenyataan, bayangan gerhana melamburi cinta kita.
hatimu dingin karena dia menahan namun kau abaikan. 50. Bagai pastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu akulah takdir yang engkau janjikan. Ku ingin kau merasa
siap rombongan Marbiha. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Siapa yang sudi singgah di hati ini? Oke, rombongan Marbiha. Ini lagu terakhir ya.